pero het hopi importante para nos haya sa kika ta e problema rond die zaken. Porta kunan ta hai kun quizás nos saturi regelen kunan miste compliconele e porta kunan nota contento in manier die verreken openstaande bedragen kuting BBO de borden e porta kunan keer comunica kutimp je zei ta conosci un poco difficile momento che quizás nan nota eens ku in manier ku teksten worden calcula. Lo que boord Kierhasi, KVK Kierhasi, nos in contact kaba con dim tocante zaken, con signor Luen, nos Kierhaya mas claridad tocante e challenges con commercianten nanta worden confrontados. E zij nos erbij zet op een seguinte survey, que erbij mas in de diepte behind sa kiko in a base die resultaten ng ei. Nos lobai organiza na KVK un town hall meeting na unda e henan di dimp probablemente luen mes of undi su henan por duna un pa comerciante nang mas claridad. E sei avoda hasi den passado cava cu hopi exito na voda apreciar mas hopi mes. E outro ponto com 45% de comerciantes indicam high operating cost. E zij worden partie, por ejemplo, den gastan de labor, impuesto, finance, operating cost e other cost. E Banco Central a llega di hasi un studium para di anno passato la biso cubadat e gastan de labor ta hopi alto, met name pa e motivo cu eta incorpora e social security, dus e premie dan cuba te paga pa pensioen e por ejemplo pa insurance contra como de bisa debilidade of in ieder geval cuba te een accident. Dus si nos te compara Aruba cu outro país nang, di verdad nos labor cost ta hopi alto. Red tape, por ejemplo, Miguel Goede, que un consultant conocido na Cosau, le indica que red tape nos papia mas cu 3-4 décadas tocante saki caba, tour gobierno tem una idea para solucionar saki. Miguel Goede indica que saki not un problema solamente den gobierno, também institucional priva tem problema com saki, ele menciona explicit, rima su LinkedIn article que banco não tem, por exemplo, problema na ele indica que porting de beer que qualidade de management e qualidade de empleados que não é suficiente elevar para alinhar o processo e assim um pouco mais fácil. Personalmente met de keren ko lotting de beer tame ko lijnen ko te hopi antiqua ko te regla zet pa KVK tame et regla exact kiko miste worden hasi e nos no pa hasi mucho cos tan tenko e lijn te worden cambia.